mayam khurumjari impact news ki manu hunata Kkay Thokchom na mayam taram noksari haukiba mamangi thade ki haib dare hoji phawbada Manipur University da BC lautho o haiduna musu amadi tongan ba Manipur University ki oja singi adiki staff association site ki khongjang kaya leptana satharak pasi tha ama numit kunthra ga mangani fazil lagle adubu hoji phawbada ngasi ki irang si nemthabagi waham leitri marak sida hari be irang sina yamna soksal laktana tongan ba Manipur University ki makada lariba affiliate toriba college singi loina university sina salai ba mana consul mafam sing da yamna soksal lakatra haibig mi paibasi taseina mayamda masi akibasi leire hari ba hiram masida khana nabagi da impact news ke state line sin lai birip se hek ye thang phambiri base oja Dr. NG Bijoy former BC ni Manipur University oja Bijoy taram noksari loina guesting me line sin birip oja Pradip Phanjoubam editor Imphal Free Press oja busu taram noksari loina guesting extreme right white matai lai birip oja Professor Debananda Ningthoujam Department of Biochemistry member MUTA ge oja busu taram noksari ahan bagi round simadi oja common question hai batare oja Debananda ge laksake hojil lari bairang jeta sen harkan tongan maral mayam siri students community is musugi site ge su makoina tongan ba piri tongan maral mayam adubu hoji bokta BC na magi step city home leitri kari gumbada ai pam thadoi haibna singba mafam mayam leiri matakda koi politically tasena sigi politically yenguba nataba as a teacher MUTA gi site gi yengudam da hari irang si karai bokta masi sangsal libasi students taliba demand si masi maram sai na khami prabadu ko masi sum sanga di karamai lakani students career si karom nom lakani masi matang da kitang thabiu yes ai charagna yam sangba posi yam matam yam lobusu yadamina tentek na haijage hojik chatra na hana hoguni irang si musuna MUTA si ahamba gi phase da yam kanna yoromde koi laptak na observe to boina yoromani hojiti masi musu khaki su oidre MUTA khaki su oidre musu MUTA amadi musa koi Manipur University Staff Association adu dan tarang si ngasai meeting to da koi contractor and casual mogi association ma musse saina adu si group mari gi si hojik thayai na adu ngangna ra gumseba yam clear cut oina thamna si ahan bada punna koi mayam na hairam si please resign and hairamba hojik hairison resign to wi matam du di hogram ne please remove him dismiss him haibako along with that atopa demanam thamisina ngasai gi administrative and financial irregularity mayama present incumbent sigi against the musuna su 15 point kano amasu pukhare aduna taba meeting na musana puthorakpa MUTA gi pen da mayam ai madu detail da haijar roi sigumba mayam ama masi yam lobu yaroi maramdi university gi component khudimakna pen da gi kholau lakpai si mi amani ne injal laga yaba pot na te aduna last ta ji hangbi bu question do tasina career please remove him please dismiss him and let the process for appointment of a new vice chancellor be initiated. Along with that, the joint stand of Musu, MUTA, Musa, aduga atopa yausal iba mayam, sige joint stand di, masi loktok pada natana high level independent inquiry commission nama, mawana tanggal iba charge mayam si, loimak cumam basu yai, dagi kera cumaga kera cumam da basu yai, adu mayam du kupna tigat laga. अखोई की मियंग दगदी मार्क लोग टॉप पता नतना अतो पपोरम तक हाइजगे यूनिवर्सिटी की administrative system si let us this is high time let us cleanse the entire system aduna koina healthier university ma tungi posterity ki damakta mangan piba ngamba masak ngai ba magun leiba akoi tungi generation bu yokhat pangamba university ma handaki sina masi tragedy oina ugumsi it is a great opportunity to cleanse the system and usher in a better, healthier university. Tasin harga da pataba makak lera baduna santuam ba mahing mayam so loin mak phana no timing ma khoi sindu hai bani tasin harga da zabra di dalak se ge hai ba bozan thambi point si da ngasai gi kitang akoina yengi si
डिमांड ताली कना कना खोंजंग जंगसिली लान बसुंबदुदी मदु तोंगानबा स्टेटरी तोंगानबा बॉडी मन थिजलगा जु खंगने हाइबो हमनेरी तसेंगना मसेद मांगी बसी कनानो स्टूडेंट्स करियर दा तसेंगना मयाम दा सि सोहली बजिंगसिदा कराय फाउदा मसी नेक्स्ट जनरेशन दा नत्रगा तोंगान तोंगान मथंग मथंग मेंखतपा यारोय दा हो बम लेदो जाला मसीना सुम मुंगना दना लेरगदी ओजा करी मो थमिनी मसीदा सी यामना सेंसिटिव जो ओइबा अदुगा क्राइसिस चप्तान ओइरबदि तसेंगना हारगदि अखोइना VCC फतरे यादरे अखोइ करामदे यानिंगदरे तांथोगदौनी अदु चुमे चुमगसो अखोइ MU दा कैम कायरगदि MU काय कांसे दे कैम कायथरगे हाइगद हाइबसे समना हाइर अखोइना MUC चाहिए मांगे खले एकेडमिक ईयर मांगे पैसा तौर हेरोने तौर है कांसे दे कॉलेज में सुलेन तौर को तो बिन मुक्सी चपना सोलो को तो नहीं बैकलॉग चाहिए बैकलॉग स्टूडेंट्स में पन लेनी है पन में जरा कोई मेडिकल कॉलेजेस में सुसे एफिलिएट तौर को मुझे पल ले हेरोने मथंगी मेडिकल एंट्रेंस तो यार दोने के सीट वैकेंसी ले रहे दोने ना तो मथंग मथंग कैस्केडिंग इफेक्ट में लागा याम पंचल लगा याम चो क्राइसिस में थोड़ा क्राइसिस तुम थेंगना सी लोइना पोलम पोमने सी हैबे याना रे याना तो बेयोना रखता हैबे पोसु अकीबस ले लेबन तुई तासेना सी तौम थोत्रे हंदो हैबे बंदा अदा अखोन प्रैक्टिकल पोसी येंगा जदा बिसी यादे चुमे यादरगा सु अखोइना सपोजिंग MU थिंगला से यादरा MU थिंगला से बिसी जुम लेनी अन मुक लेरगदी अखोइ शर्मिला चै चरा हेबदा चै ता तुक चाय हेलगन आंसो से स्पेशल पावर एक्सी अखोइ लोइना नमथन लेरे अखोइना अखोइ ऑपरेशन की इंस्ट्रूमेंट ने हाइना मयाम तन चोंथोकान लौथोकान लेरना स्माइ तो नमफुदा सुम लेरगदी अखोइ MU थिंगन से यादरा MU से स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अंधर से यागदरा हाइ पोट कितन अचो डिसीजन लौदबे याद पोट लाकने लेमिन से हाइ कांसिराबा नजरा अखोइ चहि अम छात्र में मांगलसी मोइ प्रमोशन कांगमदना मेडिकल एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस में सो कोई वैकेंसी ले रहे नदौरगुम से हाइ पुलब लेमिन हेक्ता तौरसी हेक्ता तो रेवोल्यूशन चंगमुन से हजु याना रे याना के मुक्तन ले रहे सोना कंदा केनो मा लौटो पाइसी स्टेट के अथॉरिटीज नसुगमदरे स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल तौरगो तो कोनी सोमदि तौरोइन ले थोर रेगम दो हाइ पोसिमसु खाना होदिया दे तो सेना खाना केमा असुम माइ ले थोरडी पुलब लेपगा sai हाइ पोन में सुलो याना सिरा हाइ पोन केनो अचौबो क्राइसिस हम लाकदौनी अखोइ याद्रे हेदु चुमे साइगी BCC मयाम सुंगा यानिंद्रे चुमे माउन एलिगेशन अचौ ले मयाम पैसा तौबगी मिसमैनेजमेंट तौबगी अदे मा एरोगेंस लेबगी अदगी साइगी सिक्योरिटी प्रेजेंस हम लेहनबगी याम लेरि अपन पंक्चुअल लेबगी स्टेट थालो चतबगी हम तो चतबगी एलिगेशन हम लेरि अदु लेरि चुमे हेबम त याव रोइसि मा तो हम चुमे लौथो हाइबो लोइन लौथो हाइबो यार कनी अदु याना सुम नमथन लेरगदि अखोइना MU थिंगन मसिन फरिब्रा हाइबसि पोस लाकदे MU सि मा बॉयकॉट तौरगा मा सि लोइना मक हिमिले तौरगा मा हेक हाइबा सुंगा याद्रगा MU सुम चलाइसि अखोइ सात्र महनगुम जि हाइबसि फगदरा हाइबसि डिसिजन सिसु लोबो मतम दरकार ले प्राय खले केरन साइ हाइजेबसि MU की सात्र की बैच अमदना तना कास्केडिंग इफेक्ट आइरगदनि साइ मेडिकल एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस अदगी कॉलेज में आमगी प्रमोशन सिम लोइन लाकान से सही हम पन खियाम वादोनि असम एजुकेशन तौकान द सही मंगा मांगदा मोइ क्याम कुइना सही कुंथ्रा मुजंग अदु पोखलगदा मेंखतपगम द वाइ अदना तसेना VCC फत्रे हरजु मास मंगोंदा थेमा थेननबगी स्ट्रेटजी सि अखोइना अदा मुक्नबि मौं तौरगा अखोइ सुम अखोइ दसु सोकेबसि फवरा नत्रना मास मुक्नसि मास तांथोन सुम तौसि तौन अखोइ दिमाग जगुमसे अना अखोइ अल्टरनेटिव ओइबा पोजीशन अमा हाइदा पोजीशन मा यारे यारिंग हेवंतबा मा यारिंग दे मासु हिमिले तौनी मान हाइ सुंगा इन लोय माइ मनाक सुंगा चतलोय ओजा सम चंगोय मथन कार फम ले जसनु अरु अखोइ दि थौ तौर ले नॉन कोऑपरेशन तौरगा थबदि लेफलोय सात्रन मांगलोय चथबन फवरा हेबसि खनबय याबो मतम ओइरबाय खले तसेन हर कान मसिमा तौगिबसिना हाइंग जनरेशन अमद यामना इफेक्ट ओइगदबा यामना सोकदबा लेबनिना ओजा प्रदीप थंबिरिबा पोजीशन कोस अखोइ आंसर सि तसेन हर कान अल्टरनेटिव ओइबा डिमांड चबाना बतुवा पोजीशन खितंग होदोजिन तौरगा मयामदा सोक्तनबय मोंगदुमा अदु मै खनबा टाइमिंग दु याब्रा हाइबि वाफम दनि ओजा बिजोयदा लाक चनिंगि सि ओजिकि पोइस दा ओजा प्रदीप नसु थंबिरि खितंग सेंगदोक सिंगिन खितंग सेंगदोप सिंगिन तौरगा डिमांड सि अखोइ मास एजिटेशन तौपसिदा महाकी पोइनुना मा लौथोपगी डिमांड दम तौबा दुगा सुमाइना करियर दा सोकदबा लेरगदि करि मखर खनबगी कुदोंग साबा म लौबा याबगी तंजादु तंगाय फरकता पर हाइबि वाफम थंबिरि दुगा ओजा अखोइगी ओजा देबादन थंबिगी याम सोक्सलबा गासाइ मोहललंबदु सेंगतोकपा मा क्लियर अमा संगी हाइबा पोरम थंबिरि ओजागी व्यू दा मसी करमाइना थंबिरि मसी वाफम से हजिकी अखोइगी प्रदीप हाइबिगी वाफम से याम खननिंगाइ वइ अदुबु आइगी असेंग वखलोंदी ngasi musu muta aduga te musa kagi mayam punna taliba dabi si karigino haragadi
administration vice chancellor hai chief academic administrator kawe aduga university amada custodian hoidoi aikoi registrar sina custodian ni moi di statutory post ngaktani aduga aikoi gi say controller of examination ngasi bawbada statutory post woigriba registrar is ke sama tor sumai ming tok doiba ko controller of examination parkha gi everything responsibility lauduriba means ngasi bawbada regular hapte maduna takpadi either vice chancellor neglects or he does not bother or he wants somebody to be continued to follow him. Adi contract hapadi ma se dum follow to doine ma hari gi ma ki doine winning manina. So mind to the letter perfume zi satra mayam na tambada aduga hozik phawbada aikoi na ubada university amar run tawna bagi machakta ma hek lakpadagi chancellor leramde chancellor je later di magi court saba senate na korumbado ngasi university court na kore court si function to dana ma budget kamai semino mana chahi ama chahi ani sore aham chahi dugi madugi lorakpada magi tawgri bathong mayam financial transaction magi activities academic activities and otherwise mayam ji loina place to gudabana the court is the yaurisu ko MP ani yawni adagi elected MLA ani nominate torokani adagi wazagi din lo yawni adagi wazagi staff sing representative yawni adagi aikogi Manipur le academician yawni journalist yawi man mangon the kano tawduini aranba adi lanba poto chumthong na bani constructive criticism ne batawna ba khudong jaw pi bane adu gi du place torga madu gi du approve torga next budget si puthok du ne man adu ngasi baw chahi ni si how he prepare his budget id activity gi wari ni ko sigi posit tawdi herga di mana tawum thok pot me am si tawdana lei re one two aini sum ta bada u bada aduga ta su tai adu thodong I am not against him ai amukha vice chancellor mayam gi yaw function ma du unaba natana unaba su leite and I am not against him otherwise nothing against thodong nai on the mag interact over the bitter experience lai su leite question di say university amagi chief administrator weraga academic administrator weraga pung baro de kar I pung amma de kar I nungdang thing babu lai gaise manu work to do kana agino university ji satra later di woza laigidro woza ga satra ga later di university laigidra ba adu vice chancellor laigidra ba mana to do ji maru weri si satra natro satra ki kya lona bani woza me am mana yingjang do ji satra ki kya lona bani concentration ji focus the student na satra me am unajaga do matam lecturer ga hostel la ga unajaga do matam ma ka de I moigi say a quick angang makaki certificate si atubada lupale singapi no mada two na pin in the base. Ado income to lax doing a queen of stickizo. Ado my atubagi chachagino haying chachagito. Animal Yanana Fazanaba Poto. Poto, Mamma Salactermina, signed to be electors. He did not get. Doesn't I got the failure see administration head to na pelo ragan na mayam do loina umang yam neduga. The same toriba people the live bong the same yamna 10 days is densa charge to bada tham da numit tarani khak ma join to le haina te di ma ge tour sat pani khang dia ma tong ni adu mayam lai administration failure oi rising si ta sein har kan da tonga tonga ma maral khar siri oja haibet sam banjara bada see misconduct never yes I go the central service conduct rule level level see follow to drobani world india gi when koi timing ma lepi ba central service na adi all over the country the my magi lamdu mutung semdok chaning asu ai koi da kharangana numithoi kharangana numitai si mutung na koi khara pungkhai am kai semdok chabdo adu natana te ji koi conduct rule to follow to gudabna yes he is not following adu di man to kai do no sin kana gi interest no whose interest is yes sima hangba ya ba pham ne adu di ma si yes ai koi ma bu tabi bachangi we need to hear him. Ado kanam ba koi committee kharana su party ki committee high level committee ka na ma on the request over mana ma matam pd high anyway ado ai changjaro
अदो एज अ वाइस चांसलर हानगी वाइस चांसलर मोइना छात्र की इंटरेस्ट मा लौबिद्रे से करिगिनो छात्र सिंह लाक्चबा मागी स्कोर सिना चेक तौनी अदो छात्र दु किरिसि करिगिनोबा किरिसि हेन किरकरि दुबाई सब चेक तौलिगी छात्र में हम कौशलगा थे हम को छात्र ऐसी छात्र निदना नत्र अद माने चार्ज तौई है ताबदा मैगजीन दे पैसा खरे हम पियु है अदु पिदबदि अरे छात्र की अदु बजेटिंग दुमा हैद्री करिगिनो आइगी मतम द नोमता छात्र मत इंगोंद ग्रो तौगिब्राबा कईगिनो बजेटिंग जी छात्र के दरकार लेरिबा मागी एजुकेशन की अदिगी लाइब्रेरी दरकार लेजबा स्पोर्ट्स की लिटरेरी की कल्चरल की अदु मोइजु अदु छात्र मोइना अदु यहन बजु दरकार ने एनीवेयर द डिबेट चनिंगे चलो पैसा लेब्रा आई पैसा दो कोइना पैसा केनो तोएबा रेज तोएबा पैसा मोइ छात्र की होइना आई कॉर्पस फंड नंबर क्रिएट तोबिएबा कॉर्पस फंड जी आइना बाय द टाइम आई लेफ्ट कॉर्पस फंड जी 48 लाख थंबिरा मने यूनिवर्सिटी 48 लाख कॉर्पस फंड आई आउटसाइड द बजट अदु छात्र सिंह चनिंग बुदु चलन कांदा छात्र सिंह दु हराउरिद्रो यस तसेन हरकांदा होजिकी लेरिबा कंडीशन सिदा छात्र लेत्रबा ओजा लेत्रबदी यूनिवर्सिटी ओइबे यारिब्रा हाइबा वहांगदुनी तसेन मदुदा कॉर्पोरेशन पीद्रबा छात्रदा महिरोइना लाइक तमनिंगबा फाउद्रबा मफमदुदा मा लेरुबगी अर्थ थोके हाइबा वाफमदुनी यस मदुदा ओजा कनोदा ओजा देबांदा लाक्सनि ओजा बिजोयना थंबिरि यामना एज ए हानगी यामना फॉर्मर वीसी मोइना यामना एक्सपीरियंस मे याम शेयर तोबदि तोबदबु होजि लेरिबा एजिटेशन सी हाना हंदकी जुनदगी होरपा एजिटेशन yes me jun me lo selakpa jun nogolak pasidani adu mamang de masigumagi keno se khongjang si tasena magi marap thak ta siriba maral si yam ngore ta 15 points kakta natana tongan angle lagi jo thangkalai haiba wafam jo jana thambigre adubu tasena mahiroi khunai khandraba oza si thamuboi kanandre haiba wafam ju leiragasu hojik oza pradipna thambiriba question namadu da kitang menkatpe aba mahiroi sing da manga da waduga not only Manipur University ki satra khata nata ma makada apply toriba college me am sigi pot su kitang gap like ragadi maduna so ba mangzaba madi lakado bi homne masigum bagi size de oja tase nar kada muta musu na singba tongan agitation changi ba khoi group si haitare masi khanabi baga leibra masi matang di angle si kitang side ama de yen ba leibra tongan natraga BCC lok tragadi khoi like tamaroi like taroi aduga maduda karim taroi habi khongkom si sele lepi ra masi habi oja sigi question sidi engonda address natraga muta de address toropda ai haibu haijani aibu haijo hargadi ko putting the cart before the horse haina kitang maram cha da brain khali akoi muta ne yoksel isi satranga ka thado di irang si yam kuina phaireng nan chakhin resolve tawra roi dra haina university kuina lonjal laga khwaidagi nungaitriba group si oja ne ba ai samak ai gi research project ki staff me am loina dana ai gi ka da आई केबिन मोइन तौर वाक मैम पेपर का फोंगनब कुना अथेंग पुंग निपान मौका फमदो इरांग से लापदी ngरांगदी पूरा लोनसनग्रे डिपार्टमेंट जो मी वाक तौ यारोइन अदा ngasai koi oja journalist takpigibdo madu aingonda bhag khitang tafate ai khitang supplement tawjage mang danaba छात्र की कैरियर मांगदनबा मतम मांगदनबा मासे दुम लेजसनु हाइब्रा कइनोम हाइगुम तवे नते मासी लेजसनु हाइब नतबा मासी लेइतबे याने खोंजंग दु संख्या लगसु नते लेइदुरि से मासी बीसी ओइना दुम लेइदुइनेबा अदा हौजिक लेरिबा पोटसिदी याम यांगना उबिगनो इट्स ए वार हारगदी गेम अनि फाइट तौरइनी अदु गेम अमना विन तबताबने सिदी छात्रंगी कोई स्टेलमेट काइना तारगा लेबा याबा पोट नते आइदर मासी पुंकक कक्तना मासी सुख्रोय छोइदि हैना सोल्व तौबा ngमगदि नाहाना तौरमनी तौरक्त्रिदि करिगिनो अदु ओइतारगदि आई एग्जांपल खितंग प्रभाव अमनी हाइजगेबा कोई जूलियस सीजर की वारी मयाम लोइ खंगिरमगनी जूलियस सीजर जे अफावबा एम्परर अमनी अदु मागी नुपी खाइनगिबि वारी इम लेय अदु करिगिनो ओइबु सीजर मसामक्ति मारान क्या लेत्रगसु मागी प्रजाना मागी नुपी से आरान मखर तवेन चिंगनबदगी अदु मान हायबा इवन सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशियन निंथौदु नतब मागी वाइफ फाउदा प्रजा सिंग एनी चिंगनबा दाग अमा लेतारगदी मागी वाइफ फो खाइनगनी अदुगी एंगल दगी येंगगदी ngasai khoigi musu muta adagi musa amadi loinana atopa body amasu koi contractor and
casual worker na tawrisi ado ngasai gi matam mangi si kari gi mangi no si potu chicken egg ki problem da lae education changna maram oidna chatra gi matam mangal lira akoi na mo haining ina chewol mari lan re manga chu chewol changthal lae press release mayam thokre musu gi site gi muta gi site gi cover the inabe yabe inagre hauji fawda intervene to biraga both state as well as central level dagi akoi di politicalize to janin ko ai politics su yauze di ai yam nan line oiba mini adu na ne yam independent ngang mangam jare si ai gi political forum am yauro gi limitation do ngon da leiti adu na freely ngang am adu na ai hajeningi di matam mangi be potsi di agitation tawriba sigi court langchan bi ga no asu kuirba si yenga ga bhabok to ngon lebiri kari gi no by now some proper intervention should have come from the appropriate quarters. Why that's not coming? The blame should go for non-intervention. CD kano nateva. Akoi di permanently strike to dun leiragi. Akoi free the torop charagi high nateva. Ahamada muta na high gibasi musuna piriba allegation chida. Koi present incumbent na athu matamda amicable solution ama puthokpiro haiba ma haire. Aduga charges level against him chida publicly clarified to biro haire. The response was given as silence. Karim khumda chena response ne. Other responsible to the government you get to the now with the responsible to the mayam loi khangbira ni khoi oja Bijoy na joren hen expand to bir kanen khali khoi gi aina khangjabada officially central university ni khoi gi university si 2005 ta gi di ojai matam adai da gi orakpane hana budi state ki authority na kanora mani state university oragadi central orabani na I think, I believe every Central University Vice Chancellor is formally appointed by the visitor of the university, that is the highest office in the country, President's office. Aduga day-to-day kari activity panavasina HRD and Human Resource Development. Ado koi mutai site ki musugi site ki su Governor the Pau yogre, CM the yogre, adagi chief director oriba governor the yogre, adagi HRD ki ministry the yogre, visitor office the yogre. Ada haujuk akoina kitang aruba wahang amadi yam thuna di response lakhidre kayam thuna lakadoino adugi matam kayam mangi sidi intervention du kayam thuna amadi tapna lakani habisida adu da layeba yes adu musuda mutada laitieba tasen haraga question do koida hangbira kano adu ne hajaning adu intervene to bagi hoji bawda kano di lay bro ja boina torokani habi thaja budi lay bro kar mai lay bi intervention tawudo go malami koi joint secretary khut lakhi GC Hosur GC Hosur adu su yam ngalingi matam danati Tengthara kan yam thiengna aduga maduda koi gi teachers body moin officially muta aina lerisi unaram dana selectively oja ni hum unaraga chatki muta dagi di appointment seek to jai yes adreida ma masana su kaim khumakti koi formal invitation amaga pami laisi bari sanaga dul bi agenda duga pami hena haibda registrar in charge oriba hoji ayam din nung head loina resign tawre registrar sidang ha resign tawri registrar gi khutang da pawam pire ai room number 044 haibra koi classic grande gi adugi hotel room number du da lei noina unaninga gadi lakpa yani invitation pi bi darkar leiti adagi hoji intervention hanging do manung gadi maybe things may be cooking in the background yes adu formally official oina HRD dagi information like or CM dagi or governor dagi officially yam thuna within a week ta high level inquiry commission am semani adagi di kanano na ano BC collecting ida according to the Manipur University Act mi amana BC in charge oraga no problem si settle tawna ba parkha disrupt to krising si makha chathar na ba adu hoji university admission ni matam yoksal labane mai kidi August 1 dagi class hobaga haina bane koi hoji madugi process mayam du amta tawunga moi doini adu aidi matam manganing bagi wakhom de jete yes adu karigumba pot ama system ama clean tawse har dar de yam thun intervene toraga mang dana badi silaningi akoi interest ta adu madurai du da akoi matam mang do re harga intervene tawum tokudagi toraktraga akoi no ina tungda halaga
adum surrender tawrasi haibududi madudi that's not the proper solution that posterity will also blame MUTA musu and others ko yes tasen hara kan hoji two generation akoi du chairakane ba chahi ma mangto su tha tro mangto su no system du clean toro mana phatra no khara hogjalamaga last no ne surrender tawi na hairakane ko tasen hara kan hoji bauta we are fighting for a better university, we are fighting for a clean university, we are fighting for a healthy Manipur university. So that point is very clear. Tasin hara kan hoji bauta leriba condition sida mutagi musugi sanction ba hore aduga masi for the better environment of university aduga students kunai gi damakta sanction ba porin masi taseng na khoina pangdi bauda hanto oi aduga masai sida tawriba posida tangai phatana tawba ba intervene tawba ya ba authorities na su proper intervention toromba ya manu toromba ya adu hoji poki oinati officially knowledge laiti haba wafam duri tambiri je matang yam tetak brain logi break batunga yam tunan serke peng news mi ta don lepiu break ma thotama ya mo kana taram noksari naina jari basi Manipur University ki vice chancellor sintok pasina aroiba solution ama oigadori bra haibadi wafam dani hujang khalipa Manipur University de thoiba wathok se ki horofam oriba Manipur University ki BCC sintok pasina hari wafam sini to batang oja Pradip ta thamjani wafam si asai gi oja Debananda haibi point intervene tawbagi tawdaba yadaba aduga tawni haibi manung da toromba yai toromda ba yai adu hoji bodo official oiba kana mata leiti khongtham ni na makoi khongjang su adom changjang gani khoi masi leptra jangal laga madu mai pakta ba yade haiba wafam du thambi gre adubu yengi ma point si masai da intervene tawina ta tawte haiba wafam si Manipur government masai da am kanna asai da makoi gi kana da haitare makoi power da laitaba adugum central university oibna adugum sele adugum matam sida mamang da GC hosul la maga maduda my statement hairam me find tawne haipe wafam le me matang da BC masa mang na su ai madu pham thadoi ai pham thadok la pna te masai da mayam ma hero sing ta ko la pna haipe wafam su media da hai even masi yamna national ki pau se moi masi ki se adubu hangjani wafam di masi ki intervene tawba natra ka tawda basi masai da tawrak pataraga su kari maki political background haip tare magi wife si khoi koi Bina Pandesi National Executive Committee ki member ni hoji AP Pandey ki umasama ki nupi se tasina mase political background si am link manina karigumba maduda karigumba conspiracy hai katra kari hani masai ta thangdok thangkin natraga hongok pagi masai da ki badagi intervene to basita ona tena ba mong da torpo ya bagi khuto ona tena means tongan ba solution ji pura pa yarna bagi ma removal natraga su adu masai da sum leiraga di masi gumba si intervene to basida akiba natraga maduda khudong cha da baga sum leiraga sum sangda ki ba taraga di kari si intervention si tangai phadana yamna Manipur government na loba step si kari lei masi matang do ja kari mo thami si intervention la kan sa intervention tong pe ta se na khui som da man ya address strike tawre intervention tong the hagan sai do aru ma inquiry tawra ga ma mon charge tawra ga allegation ma'am si chumi bra chumi bai chapchana thidoga chuma ma criminal ga ho pa ne case ho pa ne ma financial misappropriation ga hai ma'am si criminal offense ha ni si criminal offense ho pa ne aduga ta se na ya aina haibadadi sai zadi bandi am tina totally misinterpret we right aina haijabado aina haibadi lan tawum se hamte lan taw sir strategy on thop padum phabrai khana ho se hai one lan si to ji lan ai si there's lan hai ka si da there's not only just one way to lan thina kan si da there's different ways of fighting mas nung si je phare mungsi da so ai thanda kut ka jagadra taw ka si da bi jama si thina ya bra hai poch ne ba kai gum da intervention is tawtra hero ne tawtra institute ka examples of le in India ka le na ki hana ki sarkar salam dung si da Pune Institute ki matang hoga GNU tawriba di ICSR ke chairman habiba mayam se su protest tawn adum nampur tawre da smai taw na akhoi se la ari kamai taw haibi potne hena BC yani ga haiba smon mai ohan gre ubadana BC thamgi jara haibo adu smon te na haido BC nung se ya de boycott to si ma ji humiliate to si mana to thau tam de ya gum si adu jo akhoi taw to thau chatharaga kana jinga thai economic year ma pan pan gum si pan dum chakhagane adu la anda khoina kui na sang thena da dun hena ngam kuni hai wona hai to lan gi strategy lan oraga su lan mak to su law le da ga Geneva convention ga le ba he convention ga le ga si lan gi su law ne ta hena mi cham so ngum si sa da so ngum si hospital da lan do gi hai faina hai smaina akhui su akhui soi do mi so pa si akhui na su chon ma tho lan to ga so na to si lan di to si akhui na ya ning na potri lan to gum thi ma se dum ta thon hona si aduga hona dringe se ma ga su cooperation na to gum si aduga inquiry to na insist to si adu intervention lak pio na so dum khoi pressure to si adu Manipur sarkar jo hairaga center da pressure to ga se intervention la halo na namna sarkar su law and order problem thodi da kai no da university
Manipur Sarkar Makutu Lady Hargasu, Loin of the Prom Tolog in Manipur Sarkar Makali. responsibility Loin of Prom Tokore, Aduna, the centers who Mataxan Bay, sees the Katon Unity, injustices, Queen Leragati, see Prom Tropia, and Center Manipur Sarkar Yauna, Taxalan Bagi, pressure to Humtui. Although I see six strategies, I have been saying we see the Hangado, we handle we surrender to that's a total malicious misinterpretation. I can't data. I have the other Sunante. As a large strategy, large attack and consider collateral damage quite a young Taraga. Tawasi kawai tawasi na hai do haibi wan. Tasena adu matam da khoi masai da intervention ama hati mati mathakti hinga da si government of India ni adu matam sai political background jing bani na madum ngamoi da bi khongkom ji lai da haiba du ki view kui da kui sang chathara ga di. So chathara kawai do na strategy kawai to hosi ge. Akoi su kui chan sang na khang no bagi. Ngamoi da bagi ang sai haje do some crisis to cascading effect thola kan da mayam segi ga si movement shaky or pai chance le. Mathang medical entrance examination cancel torega herone. Ada cancel ma'am kaise hi oh mari prepare to jaraga jang lo wa me do to kan se prepare sang na bosi ai to khoi to ge haibigi adugi thaina somda na gi naga ma'am kano da kohima da na affiliate torega to yarak ta tholei to thoki da maina khoi thok ta na bagi som su crisis su leiramina lanji thena kan da crisis su Tenagan said Pangan Tenos. Queen Sankelagati, a son Masidum Yorgan Lanaji, Tonagati, Amazomasu, Akan Maduna, Nambangatan of the Mating Pang to Starka, Benedupo, Mating Pang, but to Karatana Pangagadi, Madi Landu, Shalaga, Wasalak, Badeki, Kongam, Hantopimota, session of strategy, Yamin Naragati Hena, Mapung Pang, Home, the Zapatim Tabis, Matangoza, former BC, the Tanzania of Young Queen Ozagi, paid Haigatra 2005 Central University. Si wala creado BC SARS Proki basi 2000 handaki AP Pandi na Proki 20 October mama 2016 ye October ta kini mai mataka SARS story me amji sing yam khre magi hoji hari basi night club hange bo hai adiki 10 days only 1 month manambata nimitani kai adu mai wafam da 8 crore traveling allowance sinarami haibena singba adiki tonga ba adiki bullet proof card 60 lakhs piba bullet card to Y category gi magi score sinaraga university langi monga lai re habi bafam duni masi matang tongan ba pirai ba maral mayam site intervention haiba wafam amakak lakpani na masi tasena center na masi da torok pa na torok ta masi kadai bok ta mogi will si kadai bok ta lai masi ki view si jagi view da kadai bok ta torok ni haiba wafam lai masi ki khongjang si ka aduga magi siriba maral si ka yenga matung da masi ane wang matung da kari jagi wakhalun kai lebi masi ai di ahan bada Mangon the Syrian Maralze, say a bulletproof. See vividly mayam ure hai, Aidi Udri. Smaito than a Urava mayam Zimadi Leravanina. Masiki si, Chumila Lihevasi, the saying I come to push the car away in the Kale. Sideda, I know Tamjaningi, Central Government Institute, Wolangre, Hana State Giveram Badagi. Adu Central Government PDCD facility provide to yes. Central government is facility provider. Benefit na koi benefit, we are the beneficiaries. Now beneficiaries kanano Manipur machang tani. Manipur ki mapa ma mayam natro kana bafangi se. Angang mayam si koi ki tungi yumbire ne semkalaga moi farakanda nuaini ne khanjeri si mapa ma natro. Mapa ma si kanano they are citizens of Manipur. Ado moi mayam ki welfare ki moi mayam ki phanab natro politician mayam koi government le ri yes. Government si da Adi Sigi government when it's a lady government, Adugi Manunda, opposition Kampu, Luena Maxina, Mapama Mayamzi, Luni Yingum Toeva. Yes. Adur di Mapama Mayamzu, Wador never. We the Sangaradi, Masamiamzina. Masadi Semtagi Abudugi, Model Lazabu determination zu, Nimbokaira Kaduini. Adur di I quite go Minazu, Kazitan Masigi, the Kazitanati. Sincerely. Same go many other lazy. Taxan bum, Tokra, and I call it Taxel Hunting. Saying I would Taxel is Taxan day, I would not take Taxel Hunting. Yes. Yes. Tasina Hagan was a Taxel Hunting, walk the lady to Matangida was other Tasina, Mamanda, Hoi President Unarubagi, Exhibition of Congress key, Congress Society was running a sea laughing with the former BCM when the laughing Nito Wudapu, Nasagi. Delhi the Satana Madi Matanga, Wari Chanarupati, Madi Pogda Mamadi, Layramani and Kalibi, Makogi, former Yagi President, Masiki Wapamsita, Manipurgi, Sigi, BC, Sindopi Wapatang, Kari Wakalun, Laybasano Masim Tandoza, Habibi Masim Tangi.
सिंदोकपा नत्रगा सिंदोकतबगी वाफमदुदी माना क्लैरिफाई अदुआइददी अदुमाइना थमद्रे सॉल्यूशन यामना थुनु पोरकनबा आदि सेंगना हारबदा माउंड हाईलाइट क्लियरली तौरिसी चांसलर ngasi भाव हाप्त्री yes अदु अचौबा विजिटर गिसु अचौबा असोनबा मने मा खंगमदबसे yes he was not informed of sigi leitabasi inform torumdre he was not aware of सिमागी अचौबा अहोबा मनी नमा मस खंजे याम तुना सॉल्व तौनबा तौनन वखलोन फुंदोई yes तसेंगना Manipur University thoi wathok si tasen har kan Manipur khunai ge duka tongan ba khoi students career da so ka da balai bani na masi generation ama da mang ga da balai bani na madu da initiative tasena president citing de dugum knowledge do hana lem da ju masai de initiative launa na bagi khongthang di man launa na bagi firet di lei haiba hom den tam je mathang de oja khoi gi oja de ban da thamjani point se haibiri ngasai gi president citing de dugum balai na yam phajana mayek se na ma khangam traga su खंबगी मथौदुदी ताकदबदुदी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना खरा हेना इनिशिएटिव लौरकान पीगदबनी हाइबो हम तोकान तोकान केससिंग तंबीरी अदुबु गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिना होसि फाउदा लैब स्टेम सि कदाय फाउता लै मसिदैदा यामना मखोइना नसाई हारिबा ममा मपा अदु गार्जियन सिंग द सोइबसि दे आर सिटीजन्स ऑफ मणिपुर हाइबनी सिटीजन्स ऑफ द मणिपुर सि रेस्पोंसिबिलिटी सिटी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर गदोइनी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सि स्टिल साइलेंट लैने खनबि करी हाइबिनी मसि बतांगदा होय आई मदुदा लाक्सद्रिङेदा ngasai होय ओजा प्रदीपना अना रिएक्ट तौगिबदु malicious interpretation and हाइबदु we have been good friends for a long time अदो ngasi forum sida kara conflicting opinion lebaisi kasukai den khali after this also we will still remain good friends the aigi kano dudi bona fide kano ne aina pizagi dudi bona fide statement ne maramdi oja pradip na hojiki impasse की solution से असुकोइना लागतबा intervention लागतबा सी हाई गिबदुदा आइंगोंदा confusion खरा लेबा मा दुम लेरगा कोइना campus ता दुम थबा दुम तोबा हाइबदुदा पोची कोइ पुंजन बया दबा पोट अमा हाइबदी मासी लौथोखरे नत्रगा कॉल बैक तौखरे हासिना वन ऑप्शन नम कॉल बैक से खुदक तौद्रे सु खलसी अदु मासी लिप कुंबा नत्रगा कनोमदा थादोखरगा हाई लेवल इंक्वायरी कमीशन अमा आदि रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट को ममा सेमे हाई तार सुमासी कमीशन सेमगा मा लेबिदि यारोय ऑफिस दा अदो मा लेना लेना इंक्वायरी तो बुसु यारोय बा अदो अखोगी पॉइंट दम क्लियर होइना थमजखरा बाइन खली अदि अतोपा मना ngsaina cleansing the system हागी बस मयामना मणिपुर की यंगबिरिबा ताबिरिबा प्रजा सिंह छात्र छात्री मोगी गार्जियन सिंह दा ओजा अमदी छात्र नुक्सिरबा अदुगा इवन government ki side and other viewers of Impact TV da aina thamjaning bamna BCC yam winning am yai ba ai budi ka hena ngauti adu winning go ja yam leram bi yai ada BC ki chair si bed of roses ni hena khanbi gano adu BC na upi ba kano si so crown of jewels ten khanbi gano yes it's a bed of thorns and the crown is a crown of thorns ne ba adu BC mo itardi he must be several things at the same time I seem to hijack it. He must be a good father and guardian to the students. Also, he must be an eminent scholar. He must be an excellent teacher. And we see Professor Mayami the first among equals have never. Professor Singh Dumana Handavataki, Maya Manai Masendona, Sarvendona Kanbiya Deva. So he must be a good colleague, yes, and a friend to the teachers. And to the officers, he must be a good role model. तसेना का BCC यामना मागी मथौसी तोंगानबा नुंगाइना लेगदोब नते तसेना मयागी दम सोसाइटी की दमक स्टूडेंट्स खुनागी दमक कथोगा डेवोशन यावना लाओ हाइबनी अदु मतांगदा ओजा थमजनिंगी बो फमजिंग सागी इंटरवेंशन हाइबे पॉइंट अमक लापनि मसिदा सोल्यूशन प्रोपोज ओनली सोल्यूशन जी पॉलिटिकली सोल्यूशन प्रोटेक्ट दी मसी सी कितंग वाब हाइगदा करी हाइनी तोगा तो मरी रेस्पोंसिबल लगो द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सी मसी करी मतांग करी वखलो लेबिगी हाइबदी वाफमदनी माने माने एला सगी अदगी ngasai ain hajagibdo ngasai BC magi BC should be able to win the trust of every section of the university, teachers, students, staff. And hojik mayam puna hore isinadi. Kari maram khara leidina tori neba. And option je ani khata neba. Yam kuimal le moisi mayam changna hora amnina. Something must be very wrong with the present incumbent. Masi call back to horasi. Mama sana thadok trabnina ko. Adu na tragana mai maran singji oja na saitakpi kiba.
एलिगेशन मैम सिदा लोइनमक थिगतब यादव ngakta oidabsu yauriba thengna kar yasidi छात्रसु ओजासु यूनिवर्सिटी की विजिटर सु लोइन खंगबा पोट ओरंगनी अदो एक्जेक्टली रिपोर्ट अमोइन थिगतपगिदा खरा हेना डॉक्यूमेंटेड ओइबा पोट पुथोरके हाइबगी दि खंगद्रे अदगी ngasai ojana udri harga so koi di toin urabni ngasai gi bullet proof car adu bu oja community di uri gamero manipuri udabsa lai ba pham ni masi posida asi maya piri ba manipur si mo kam chauge uom thok tabro sibo uraga tumina sum lai khra madu batang dri oja hatangi aduna ain hajai na sei manga khap le magasu ojana toringe da su koi good initiative maya ma lokut pirami ko adu aina bc oraga sei manga khap pala magasu taseng mudi next 20 years 30 years 40 years की vision ना मत हम गदौने बा अदु की मैम एंगल दुदगी आई ना हाइजगी बतु a quick and timely intervention should have come by now why it did not come I fail to understand तसेन हागा मणिपुर की प्रजा की दम खलगदी याम थुना तौप याबै मथौ ओइरबनी अदु सुक्तौ तौब्रा तौदरबा हाइबदुदी हौजबावदी साइलेंट लैरे मतांग ओजा प्रदीप थमजनी याम तेतपदा तसेंगना हुजिक गी लैरि फिल्म ममांगदा बीसी की मुनबगी लान फंबाल मुनबगी लान हाइतारे मतम अमदा मणिपुर इतिहास 7 years devastation की टाइप दा आइना बीसी ओइबा मोइना ओइबिना लैतबती की अदुगमदगी खुदोंग साबसी तसेंगना यामना मदि पेरियड अमा लैखरे मतम दा ममांगदा आद प्रसाद पांडेना लैत्रिङैदा मथंग मथंग बीसी इंचार्ज नि हाइबो अदुगी बाइता अदुगम खरदि लैखिबगी वारी हिस्ट्री लै मणिपुर इतिहास तो अदुगमगी हिस्ट्री लैतब नते सही तरे कुताकबा बर्मिसना अटैक तौरगा अदमाय लैखिबा सिगुमबसिदा खुदोंग साबसी मणिपुर की ओजासिंग प्रोफेसर सिंग अद स्कॉलर सिंग लिंगेन मानदबगी खुदोंग साबसी पॉलिटिकली खर लौगिबै मोंग लैब्रा करी थमिनिंग सि बतानुजा सी बतांग आई अदु उजररोय तसेना मनुंग नगे लेगेदरे आइना ओरिजिनल हजिक बीसीसी दा चार सॉल्व मैम से मासी हजिक ले इनकम्बेंस दा अमल आमो से दुगा दुगा है खाना लाक्ट्री खाना बुदरी अदुई अदुगी दुदी मरुम दे यंगजररोय तसेना दु उजु निंदे अरु हजिक लेरिबा बीसीसी फत्रे हाइबगी एलिगेशन हम लेरिना सियोंग प्रूफ तौरगा मासी लौथोकबुदरी लौथोकबुन थोय जुमे मैम लो यादरबनिना सि इंक्वायरी तौरगा मासी असोमने इंटरवेंशन नाम अखोना कौरिसे इंटरवेंशन लाखपियोन हाइरसी लाखम थोय अदा आइना ngasai हाइ मोहलादा लाक्ट्री दौदगे हाइबुदे आइ हाइदना लाक्ट्री तसेना मोइना सि पॉलिटिकल एजेंडा में यावदना अखोइ पॉलिटिकल प्लान ने लेसे थमिसि लौथोयना हाइरागदि कमाइ दौदना थेनगदे हाइपोदनि हाइ हाइसना तसेना मासि लौथोफम थोय हेदरे अखोइ इंक्वायरी तौरगा सर्विस तौरगा बाइ बुलेट प्रूफ कार थोय हाइगदु बुलेट प्रूफ कार मतांग दे आइसु मासि नोमख करदना एडिटर कोन सेना दौरा इन मावन हाइ बुलेट प्रूफ कार थोय जुमरा हेददा माने मसाना हाइजबनि मासु बुलेट प्रूफ कार ने मागी टोयोटा फॉर्च्यूनर थोय टोयोटा फॉर्च्यूनर से बुलेट प्रूफ नते अदस माना मॉडिफाई तो हलगा रीइंफोर्स और बुलेट प्रूफ रीइंफोर्सिंग तो हल्ले अदु मसाना माइजरे अदु पोदरी अदैना हाइरिसना साइगी इंटरवेंशन जो लाखपसे सरकार मणिपुर सरकार से प्रेशर तगम थोय इंटरवेंशन लाहलगा वीसी पांद्रे मागी फतबगी मैम पुथोने इस जोंग एस्टैब्लिश तोक्सी तौरगा उंटंग मासी चुममगरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉलो खजे माइ मथकता अदुगा तसेना एक्शन दिलखुम थोय हजिसे हाइ पोदनि देदा सा हाइरोइना शर्मला एग्जांपल मा हेजिना शर्मला की जो कोइ मैम लो याद सपोर्ट तो याद सुम चै तरा मात्रा दु सुम हेंजला का सुम तौदेना अदुबो अखोइ माइ खांग मोदरा हाइ पोतो नै आइना हंगिसा खांग दागरी अखोइना खांग मोन कोइ तो होसिगे दु खाना होसि हाइ वाने तसेना प्रोलॉन्ग बैटल तो दागरी प्रोलॉन्ग बैटल जो अखोइ चरा हेलगा चै तरामा हिमरि यादबिना नदरगा अखोइ क्राइसिस सुम माउंट होन थमगा तयादबिना कमाइ तो क्राइसिस माइनस सोबा अदु अखोइ फाइट और पांडम दसु बिजी लौथोकबै सो अदुसु फाइट औनी अदु साइगी सही अनि खनरसु ओम खनरसु मरि खनरसु ngमनबै खनबदु खनबै मो स्ट्रेटजी जो खना होसे हाइबने हाइब यस तसेना का लाम तौनब तारगते साइ हंजन हंजन जो हाइबिरी तसेना मदुगी सॉल्यूशन सी प्रोग्नबगी दमन करी कुंपरा स्टेप खरा अखोइनो होंतो होंजिन लालो होंतो प याबरा हाइबे वाफम दनि लास्ट ओइनो जा बिजोय द थमजनिंग सी तसेना मसिगी only solution si bc lokthok pasina dum oiratra aduga tongan ba ngasagi oja ani na thab gas anin thamiri pa makoi view da khasi khasi amana karium bakara yarana bagi president su karium bakara ta step par lokon hai adupu demand di bc removal si ni yara sunate ya ma yana bai sunate ai ma yadi yadra ko khoi si umji hai bane ai yan bc thambagi waham nataba di solution du purungna bagi tonga tonga strategy government of media raga मधुकी अथॉरिटी ना यालप याना लay अदुबो मसैदा एज ए फॉर्मर बीसी मोइना मसै करम सोल्यूशन दा मसिगिसी करमाइना सोल्यूशन पुरकतगे हारिबे इरांसी तसेंगना नेमथनबा अदुगा साथ खुनागी दमकता अदुगा ओजा माहिरोइ ताइबा लाई ताइबो ओजा सिंगी दमकता अदुगा तोंगा तोंगानबा मसिना सोलबा सिंगी दमकता हेना फगदबा सजेशन ओजा करी लेबी मसे होजिक से था मा सुरे था मेन चंगजिंगरे यस
now today the akoigi musugi maruina musuna magi la liba satra gi damuta khanbi daba kari point mayam ama pire mayam si ga loinana si posi information si center yormani Yes. kaina the intelligence mayam leri rogi edu yadagi mayam leri manipur sarkar jo cid office leri already informed torongani daily report torongani adu eragadi akhoi gi praja mayam sing si chumra chumdabra na mon ngasi babu khan bidrise si otherwise khanmum thopra mamde akhoi si third class citizen woina lawrabra Yes. kaina delhi da natraga topo jaga da wardi nan ras tormani for any issue da manipur da as in general niko I am not biased sigi isuzi hoi lam thapagi nami kharani thengdok thengjin tawragasu information de daily chaliba Yes. through the governor ki through chaliba rogi adugi adagi mayam chalibni Yes. akoi manipur government is daily morning da minister report tawribni adu weragadi aikoi gi mapi mapa su sideda ai fajana support tawraga kari to hunjige se aikoi gi da aina yam kana ai party go in laguna tamni panjaning da bani adubu party congress party na aina taja bada high level committee semaga masigi zi stakeholder humak se musu muta matam da amana se keno vice chancellor humak unaraga kari no si umtang khangdo munaraga solution mo poroksi hai na to be attempt to busida vice chancellor ji formal letter piraga time PBO and have the mapirakte. Yes. Okay. Aduna takpadi demand CC lere haribam lauribam yamsing si on the guilty conscience kar laye na lowe. Adu di magi mari mata chawi kholi na tauraga aikoi praja mayam se manipur gi 30 lakhs si aikoi si ignore to den lebe si aikoi 2 minutes sum le minagadra si gi isu si khandaraga yamna athu matam da idi ma se forcefully piraga investigation thuna tok because we need to hear him we must hurt natro he must be hurt adu tabiraga solution to porakanda karino madu yamna thuna resolve to in the larger interest of the people of Manipur and students community in particular. Yes. I second confirm kanota haide baya par Yam tiap tak thamisa oja pradin haide share tawji matam solo intervention sola la katna satra gi matam summan gi drai oja moina say nearly 30 years university start to moina madu gi mang gi gadu gi wari to the engon su dei adu manipur gi tias hangadna yingiyo manipur gi achoba radical change kuding si struggle gi through the loin lakhi state would phangba adi 8 schedule chan gi ba the armed forces special power ekdi hodi bo tor adi ILP gi sudum lei adu state would tanba 8 schedule gi adu maina pak choba struggle di natte ba sidadi sahi amani chambam chuko kokti within a few weeks at the most within solution pura ke da di yam da moina intervene tu na to biraga di tobom thokbani tawgadabani aduga oja mayam na khoi response khoi gi so let us all hope that the intervention come quicker rather than later. Yes. Tana tasina da ba aduga khang mayam to biranu tasina masi for the interest of the people of Manipur 30 lakhs people say kari win khanbi bage India na kari win khanbi Manipur government su khare na initiative lo raga masi wafam sida intervene to raga mayam si santi phangalo ingtan biro larik tama phangan biro larik ta ko phangan biro wafam jini solution je aduga madugi tongan ba khanba ya ba kok tudi government of India da thamjari aduga government of Manipur thamjari wafam dini yam ngai je gasi lengbi raktuna gasi topic asida oja former BC oja Bijoy aduga oja Pradip Phanjoubam teacher amadi oja akoi biochemistry oja MUTA gi member we oja Debananda lapitun gasi gi khanan basi da mapung phana saruk yabi dan to ja hong pu aroi boin thakasi loden ngasi oi di manung ni thorma se bathang sen ten sere mayam pano pu amukana khurumjari